Assalamualaikum gasantian barataan. Selamat datang bulan suci Ramadan, nang penuh berkah wan jua kemuliaan. Mudahan kita waras kada bagaringan, supaya ibadah kawa ditingkatakan. Puasa tarawih sodakah wan tadarusan, walaupun di rumah tetap dilaksanakan, karena pahala dilipat ganda akan. Bagus dua munda kada bajalanan, jangan ditukari mun acil nang bajualan. Baju kantat endroknya saling handapan, paha taungkai luang pusat kaitihan. Mudahan berkah Ramadan didapatakan, segala maksiat jua dijauhakan. Wassalam